Indaba ezimnandi salokhu ziqhubekile bakwethu njalo lapha kumaskandi sibona amaciko eloke ehlangene ejabule sibona umthandeni nemfezimnyama bakwethu khona bakuhlanganisayo lapha enkundleni zokuxhumana. Kinibingelele nginamukele bakwethu hleleni lethu lezindaba SP Media TV. Mawuqala ungena ku-channel yethu sicela ukuthi ulike wenze njalo subscribe uphinde futhi usize nangokushare ilink yethu bakwethu. Udaba la silitholayo kumaskandi sithola umthandeni nemfezimnyama bakwethu bebonakele lapha enkundleni zokuxhumana behleli bobabini bejabule bakwethu behlanganisa yona indaba kaChilis Nendiya ukuthi kumele babuye kodwa ke babuze kubabukeli nakubalaleli ukuthi kunganjani balibuyise leqembu ngoba kuyabonakala ukuthi kuningi okusamele kwenziwe kuningi okusamele kusetshenzwe bakwethu njengoba kuzobuyisela leqembu nje bathi ke bazobe benzela abalandeli ukuthi bajabule ngoba bayazi ukuthi umaskandi bakwethu bayaweseka kakhulu noma kanjani bazokwenza okusemandleni ukuthi leli qembu balibuyise. Kanti ke nawe emlaleli okanye mbukeli uvumelekile ukushiya i-comment ngalo lolu daba usho ukuthi wena uzizwa unjani ngokuthi kubuyiswe lona leli qembu. Mina bakwethu bengikuphethe namhlanje kuyaphela ke laba kwethu ngicela ukuthi ningibambe evideo elandelayo ngokuzayo. Kodwa mina ngiyayifuna imali